Pomozi vam Bog, braćo i djeco Svetosavska. U ime svih vladnika srpskih, sakupljenja Svetoga Kjeskom saboru, ovdje u prestolnici i u ime svoje, hitam da vam se javim, da vas pozdravim i blagoslovim. Pred našu naciju u ove dane sudba je ponovo bila stavljena pitanje kome će se privoditi carstvo. Jutro uzelo na to pitanje dati odgovor. Privodili smo se carstvu nebesnom, to je carstvu Božje istine i pravde, narodne slobode i slobode. Taj veći dela noše u srcima svih pravih Srba i Srpkinja, čuvan i razvijan u svetilistima naših pravoslavnih hramova, ispisanim našim narodnim krstašima, bajacima, jutro se osvanuo čisti svetav kao sunce, očišćen i opran, od prašine naravnan i od svake mrde. Glavni nosilac toga narodnog ideala jutro se postao naš mladi i mili kralj Petar II. Karađorđević, sin viteškog kralja mučenika Aleksandra I, dostojan potomak slavnog vožda Karađorđa, onoga Karađorđa koji je prvi digao obalni kosovski krstaš barak za slobodu balkanskih naroda. Doviđenje nas je upravilo na pravi put koji je Sveti Sava davno i davno ukazao srpskome narodu. Bog pravde, koji nas je do sada čuvao od propasti, čuo je glas i molitve naše i ponovo nas je spasao straputica i skretanja sa našeg nepomenljivog istorijskog puta. Slava i hvala Bogu! Čeda mu je Duhu Svetom. Podnizimo se svi pred Bogom i ustavimo se pred ljudima. Ako je Bog sa nama, šta nam mogu ljudi? Ako je živeti, da živimo u svetinju i slobodu. Ako je mreti, da umremo za svetinju i slobodu, kao i mnogo miliona proslavljenih predaka naših. Pogledni složni, svi kao jedan čovjek, vršimo svoju dužnost. Vjerni svom uzvišenom ljubljenome kralju, ispunim poštovanje prema vlastima i voljnim građanskim, ispunjeni ljubavlju jedan prema drugome, kao i prema našoj braći druge vere. Svi Bogu predani i kralju odani, zagrljeni i zlatimljeni, potrudimo se da Bog našeg narodnog i državnog života večno predvodi bure sadašnjeg vremena i predvodit će ih Božjom pomoći. Pozdravlja vas i blagosilja vas molitvenih pred Bogom, patrijarh srpski Gavrilo.